Kublai Shibun, ya baro kinong pet. Hadiem seteng kita tam banglaking siking kuni kalau ajan i asat i metang ni satu ke yang baru kalau ajan dengat asang menterkong sasipang hi kuni kalau ajan i tang ba kadang atait makna ban king kuni sikuniru cing semua ubi jangkapan pelong yang apa sampai di hajan jangkapan terlalu di mentangan tap sudah kendian Pak hadian kan ni la ready tu ba ngan rano nemar bakalai pe yang ni perlong ndangan la plien cing semua ibi la palan amban si hap khat kendian ngan hap khap yang kendet ban tie sil cham tang ba syarut kan ndai dah ni hicu ni cing semua ubi pet nyala khat kendian hai peres ngan seties ya kan ni ketung rumbai semabang palan ngati la khanja teman tay ni pet ni pen krek nok kumlu bani bamja saya sok sao dan lap krek shu la than palat asma ubi pada tung rumbai kini keja ni khat yang khat ni kong nak khidu jong ni kyu bam ni kong mangahi namanga asma ubi pada tung rumbai ngan khat bat ngan bam no
Wut-wut. Just them. Ijado siya yung tin kasi. Pet yan kan. Nang ta. Nga nang panilod di fibro kod. Nasi ay tungkol-ungkol. Pan. La redihi. Tang ba. Itung rumbay te pet kumni. Ngam klet ban kan. Ngan kat biang sa sisian. Nomor ba kat semau ubi plat katung rumbay. Pet perlok ban kan. Dang klut dang semau ubi ba. Risibun ya piparo